Bit će pripremiti tako lijep kolač. Super! Počnimo! Sada ću uzeti 2 gotove šarene biskvitne torte. Koristeći mali željezni kalup, izrezat ću mali srednji dio, a zatim ću uzeti veći kalup i izrezati veći krug. Sada ću namazati te dijelove biskvita i ispada vrlo lijepo. Sada dodajmo malo kreme i još jedan sloj na vrh. Ponoviti nekoliko puta. Da bi bilo još ljepše, rasporedit ću ružičastu kremu po stranama torte. I ovom željeznom lopaticom pažljivo ćemo sve premazati. Prekrasno! Trebat će nam i čokoladne pločice. Pažljivo slomite čokoladu na kriške. Sada ih trebamo napraviti u lijep i vrlo ukusan premaz oko torte. Sada dodajmo malo kreme na vrh. I neka čokoladna srca. Torta je gotova. Srijeda kako ide. Odlično sam. I prestani me gledati sumnjičavo. Bijela krema je ono što trebam. Baza za tortu je spremna. A sada samo trebam učiniti da izgleda realističnije. Potrebno je potpuno prekriti cijelu površinu. Savršeno. Sad dodajmo malo sirupa od jagode. Što više, to bolje. Koristit ću špriceve za to. Ulij sav sirup i pusti... Raširimo na trenutak. I spremni. Tko je to? Ali želim zabavu. Je li ona uvijek takva? Makni se od moje torte. I ove oči su mi potrebne. Ah, ne vidim. Ovdje su oči. Savršeno. O, što se dogodilo? Izvoli, draga. Dobar tek. Wow, napokon sam dobila kolače. O, što je to? Zašto je to propalo? Pa dobro, svejedno ću probati. O, rez je vrlo lijep. Nije baš dobro. O, pa, ovaj je tako lijep i originalan. Pustite me da probam. Đari, tako ukusno. Naravno, srijedina torta pobjeđuje. Juhu! Pobjedio sam! Ne bi mogao! Ali to je obrnuto. Molim te, nahrani me. Želim nešto hrane. Naravno, draga. Prestani se igrati s tim, molim te. Poslušaj bebu. Želim krafnu. Idemo. Volim krafne. Bit ću njima duginih boja. Ja bojat ću ih u crno. Dobar pokušaj. I trudimo se. Hoću. Idemo na posao. Cure, ulite tijesto i pržite ga u aparatu za krafne. Glavno je da to radite pažljivo. Sada zatvorite. U redu, u pravu si, bako. Ali obične krafne su dosadne. Pogledaj kako su moji svijetli i slatki. Da. Čini se da moj desert... Ali nedostaje mu dekor. Da, što je s krvi? Šalim se. Naravno da je to slatka glazura, ali crvena je, jer je jagoda. Sada možete dodati bijelu da bude još zlokobnija. Kako ja volim. Evo ga. Upravo tako. Razumiješ li što je to? O, da. To su krafne mozak. Ali nemoj zaboraviti sirup od bobica. Stavimo ga u špricu. Tako. Hej, bako! Što? Jesi li nas mislila prestrašiti Wednesday? Već smo navikli na to? U redu. Neka bude tako. Pokazat ću vam kako napraviti dobre mozgove od krafnih realističnima. Izvoli.
dušo, to izgleda vrlo uznemirujuće. Što se događa, Enid? Ne mogu otvoriti teglu. Sve mrvice su na meni, ali otvorila sam je i one su na krafnama. Dakle, dobro obavljeno. Oh, da, dušo, dobro obavljeno. Ali napravit ću ih prema originalnom receptu. Samo posipaj malo šećera u prahu po vrhu i gotova sam. Izvoli, dušo. Wow, počet ću s ovim super šarenim krafnama od Enid. Sviđa mi se. Vrlo je ukusno. Hvala ti. A što je s bakinim krafnama? Tako su mekane, a tope se u ustima. Wednesdayni mozgovi izgledaju jezivo. Ali su super ukusni. Neusporedivo remek dijelo srijedom. Pobjeda! Oda, hura. To se ne može događati! Moramo pronaći odgovarajuću čaroliju. Ova bi je trebala pretvoriti iz duge u tmurnu jedinicu. S nekim takvim mogu se sprijateljiti. Počnimo. Wow, kako je ovdje tmurno. Srijeda, halo. Što radiš? Donijela sam ti plišanog medvjedića. Jako je sladak. O ne! Srijeda mi to neće oprostiti. Zašto je tako bučna buka? O ne, što se događa s mojom knjigom čarolija? O ne, ova čarolija se promijenila. I sada će sve moje ostale osobnosti izaći van. Mogu li ovo Kako popraviti? Pada na mene. U redu sam, živ sam, ali udario sam glavom. Maknite ovaj stup sa mene. Vidim li dvostruko? Ipak ne. Srijeda i još srijeda. I previše vas je. Mislim da sam Ali stvarno... kako da pronađem pravu srijedu? Idemo zajedno tražiti. Što se događa? Moram vam svakome dati broj. Tako ću vas lakše razlikovati jer ste sve srijede, ali malo drugčije. Prvi krug je ples. Hajde, plešite. Moja srijeda je sjajna plesačica. Izgleda da tako radimo stvari, zar ne? Ne zaboravim se okrenuti, ali to je markirano. Leđa moja. Pa, žao mi je. Daću ti 8. Sljedeći. Znam svoj potpisni ples jako dobro. Sad ću vam pokazati. Počnite s rukama, zatim trebate zavrnuti ruke u mom omiljenom pokretu. Enid me mora upoznati jer nitko neće plesati moj Ben je ples. bolji od mene. To je sve. Baš kao tata. Što misliš? Wow, bilo je jako cool. Dat ću ti 10. Tako i tako. I znam također ovu vrstu pokreta. A sada se okrenimo. Ima puno okreta. Wow, stvarno ima puno hajpa. Je li to bila ruka i noga? Srijeda je zombi. Tvoji udovi lete na sve strane. Da, jesi li dobro? Pa, to je bilo cool. To je čvrstih 9 bodova. Ovo je slatko. Pogledaj to. Čak je bolje nego što To se je dogodilo srijeda. prije. Još se može Što god vrtiti se dogodi. Lezi Pogledaj dolje. ovo. Ovo je točno 100 bodova. Zaslužila je. Dakle, trebate to učiniti. I tako, oprosti. Malo sam posramljen. Ne prosuđujte me strogo, molim vas. Sve je to? Da. Odmaknite se, štreberi. Pokazat ću vam ples. Wow, kako je ruhi. Izgleda kao Wednesday. Mogu plesati. Sada ću vam pokazati. Počet ću plesati u školi. Tako, sviđa li vam se ovo? Wow, kakva šarmantnost. Daću ti točno svih 10 bodova. Da, 10 bodova. Da. Oprostite, koliko bodova imam ja? Kao 2 odlazi. Ne. Pa, ovo je Poxley, Wednesdayn brat. Možeš raditi što god želiš s njim. Gdje si me odveo? Zdravo, brat. Ha, ha, ha. Pa, kreni u Lezi život. dolje. Ha, ha, ha. To je to. Pa, to je U redu, slabo. mogu tako. Podigni ga i baci kao neželjenog dječaka. Tako sam jak. Wow, poput srijede je. Poxley, kako si? Želim ići kući svojoj mami. Ostavite me na miru. Ona će skočit. Ne! Hoće li Enid, jesam li ja prava Wednesday? Poplavljivanje mog brata. U redu. To je 10 bodova.
Poksi, žao mi je. Oh ne, tko je to? Tko je to? Zašto me pas juri? Bojim se pasa. Moja srijeda voli. Tako je ove srijede. Oh, pa piškilo se po meni. Kako odvratno. Loša Wednesday. Loša. Moćno, daću ti 100 bodova, super. Imao sam sjajnu ideju. Odlučio sam staviti svog voljenog brata na električnu stolicu. Razveselit ću ga. Pugsley, nemoj se vrpoljiti. Srijeda, dođi k sebi. Ne radi to. Oh ne, srijeda, ispeći ću se kao piletina u pečnici. To bi bilo sjajno. Uključi ga. Radi. Blitz, mislim da ti je dosta struje. Ne. Pokazat ću ti iznenađenje. Imam jedno. Iznenađenje s bombom. Moje iznenađenje je već... Brat. Evo ga. O, da. To je bio cvat. U redu sam. Iznenađenje je stvarno bomba. Jesi li gotov? Stvarno me podsjećaš na pravu srijedu 10 bodova. Grizem te. Boli li te? Udarit ću te rukom. Boli li? Da, boli kad ga zaustaviš. Pa, imaš li još nešto? Povucimo uže. To je gubitak. Odvratno. Daću ti 8 bodova. Evo ti. Hvala vam. Mali Pugsley je sav prljav i zeznut. Pustite da ga očistim, draga. Sviđa mi se ovakva srijeda. Što? Definitivno nije srijeda, bako. Daću ti 2 boda. Doviđenja. Ajde, daj da ga prvo nahrani. Tako je prljava i... Gotovo. Jadničak, idemo. Sljedeće natjecanje. Ovo je scena iz vašeg vjernog prijatelja Stvar. On će morati govoriti. Proveo sam puno vremena s njim i dobro ga poznajem. Prvi je pozvan na pozornicu. Pogledaj ga. Wow, kako se kreće. I ti si sjajan plesač, prijatelju moj. Prava Stvar također pleše na pravi srijedu. Pogledaj njegove pokrete. Nije li jednostavno fantastičan? To zvuči kao hip-hop. Bez zezancije. Tako cool. I pogledaj taj završetak. Obožavam ga. Daću ti 10 bodova. Stvore, odradio si sjajan posao i definitivno te prepoznajem. Moj plesni prijatelji. Wow, ova ruka je tako snažna. Diže sve, čak i mene. Pogledaj to. Samo jedna ruka i toliko snage. Dobro, ali daću ti 4 boda. Da, Stvar je izgurala više bodova iz toga. Hajde. Dobro, daću ti 10 bodova. Samo me ne diraj. Wow, ova bundeva radi tako super trikove. Izgleda tako sjajno. Definitivno ti dajem 100 bodova. Tako si sladak. Jednostavno najbolji. Jako sam uzbuđen. Izvoli. To nije ni ruka. To je noga. I sve to... Toliko smrdi neugodno. Kako je odvratno. Siđi s pozornice. Molim te, prestani. Ne mogu više zadržavati dah. Dajem ti 0 bodova. Odlazi. Bok, jesi li bio ispravno procijenjen? Kažu da loše mirišeš. Pa, idemo. Vi ste 3 finalista. Među vama je jedna prava Wednesday. Ovo je kulinarski izazov. Možete početi kuhati. Slušaj, izgubit ćeš glavu, ali ja ću pobijediti. O Bože, nije me čak ni prestrašio. Idem kuhati. Želim napraviti poseban napitak za Enid. Sigurno će joj se svidjeti. Vadimo moj lonac i ne zaboravljamo zaštitu, jer su neki sastojci izuzetno otrovni. Sljedeći je loš. To je dovoljno. Želiš oceanskog hobotnicu? Odlično. Sada dodaj ribu. Kažu da je to dobro za mozak i da mu je potrebno. Teki kajvor omili. Ostaje pomiješati sve. Da. Čini se da radi. Pa pogledaj to. Daj mi natrag moj biftek. Nema Što šanse. radiš? Mama! Dobro, ja ću... Dobro, čovječe. Dobro je da ima još jedan komad. Stavimo ga u tavu i pržimo, naravno. Okej, zašto to toliko dugo traje? Dodajmo još malo ulja. Wow, to je bilo snažno. Ali meso je spremno. U redu. Dobro, sad trebam pecivo. Idem napraviti burger.
zelena salata, rajčice, krastavci, malo mesa, sir, luk i... Gdje je drugo pecivo? Uf, gdje je nestalo? Uf. Jesi li uzeo moju pecivo? Vrati se. Uf, užasno. Dobro, žalosno je gledati. Gdje sam bio? Točno. Moram uliti gotov napitak u čašu. Sada ga ukrasite svježim sirupom od jagoda. Probilo bi 3 marmeladna oka na vrhu. Tako je lijepo. Sve je spremno. Enid, moraš probati. Oda, uspjela sam uzeti svoju pecivo. Ili bolje rečeno, ostatke od njega. Oh, to je grozno. U redu. Dobro urađeno. Što buljiš? Nemoj ni gledati moj burger. Enid, možeš jesti. Wow, odakle početi? Oh, jel to koktel? Želim ga isprobati. Moj omiljeni sladoled od marmelade. To je dobro. Hajdemo probati koktel sam. Wow, ukusno. Znao sam da će ti se Sada svidjeti. probajmo ovaj burger. Ali meso je tako ogromno. Nije ni jasno kako ga mogu zagristi. Neobično je, ali vrijedi probati. Nije loše. Niki piće. Zašto nema trećeg jela? Ovo je loše. Zašto ništa nisi skuhala? O, što je to? Je li ona cijelo vrijeme bila pas? Pa, definitivno nije moja srijeda. Ah, kakva šteta. Bila je vrlo draga. Koja od vas je prava srijeda? Ti ili ti? Ao, kakav težak izbor. Teško mi je donijeti odluku. Što sam učinio? Ja sam prava srijeda. Hajde. On laže. Ja sam stvaran. Prestani. Ne pomažeš mi, ali imam ideju. Igrajmo posljednje natjecanje. Imam jabuku na glavi. Trebaš odabrati alat i pogoditi jabuku s njim. Wednesday je veoma precizna. Ona će sigurno pogoditi u sridu. Ali lažna Wednesday može pogoditi bilo gdje. U redu, odabrat ću bananu. Da, Ina, ne miči se. Ne, možda ovo. Ovaj ili onaj? Ne, hajde. Dobro pa, imamo ovaj dinamit ovdje. Da, i uzet ćemo ne samo Apple, nego i Inu. Moramo odvratiti lažnu Wednesday. Oh, što da Ne, radim? nemoj baciti dinamit na mene. Prestani. Pa, očito ću koristiti strijelu. Wow! Pogodio si ravno u jabuku? Super, dođi, zagrlit ću te, moj sumorni prijatelju. Da, upravo me gušiš zagrljajima, Enid. Gdje sam? Otišao sam se maziti također. Gubim li ravnotežu? Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj like gumb i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.